U Rwanda n'Ubufaransa byifuje gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rw'ubuzima kugira ngo harwanywe icyorezo cya coronavirus, aho kuri uyu wa 11 Kamena hasinywaga amasezerano y'itangizwa ry'umushinga wo kurwanya icyorezo cya coronavirus hifashishijwe ikoranabuhanga. Uyu mushinga ukaba warateye inkunga n'igihugu cy'Ubufaransa. Uhagarariye inyungu z'Ubufaransa mu Rwanda Jeremy Brim yatangaje ko Ubufaransa buzatanga amafaranga nawe ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kikayakoresha. Oui, donc j'ai signé hier avec le directeur général du Rwanda Biomedical Center une convention. Nibyo ejo nasinye amasezerano n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kubijyanye n'inkunga mu mushinga wo kurwanya Covid19. L'Institut Pasteur, l'INSERM et le Centre d'investigation clinique de Nancy. C'est un projet de 233 millions de francs rwandais. Umushinga uzakorwa hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda ni umushinga wa milioni220rwf z'amafaranga y'u Rwanda. Ubufaransa binyujije muri ambasade yabwo bukazatanga milioni220 aho hazafashwa abantu 400 mu turere tune tw'u Rwanda mu kurwanya iki cyorezo hifashishijwe ikoranabuhanga. Aha bazajya basanga barwaye bazajya bahita bakurikiranwa. Ubufaransa buzatanga amafaranga ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC aricyo kibishyira mu bikorwa. Donc nous on apporte de l'argent au Rwanda et le projet est mis en œuvre par le Rwanda Biomedical Center en appui avec des partenaires français. Ubufaransa busanzwe bufatanya na leta y'u Rwanda muri byinshi harimo nk'uburezi, umuco ndetse n'ibindi. Jeremy Brim akaba yatangaje ko n'ubundi urwego rw'ubuzima ari ikindi gice bagiye kujya bafatanyamo n'u Rwanda. Sur la France, nous souhaitons développer nos relations avec le Rwanda. Ubufaransa burifuza kongera umubano wabwo n'u Rwanda no mu bice bindi kandi bitandukanye nko mu burezi, ariko uyu munsi bitewe n'iki cyorezo cyakoze cyane ku bihugu byose cyakoze cyane ku bihugu byose harimo n'Ubufaransa ndetse n'u Rwanda. Tugomba kuba ariho twibanda kuri ubu, nabyo biri mu bizazahura umubano wacu. Et donc oui, bien sûr, ça s'inscrit dans le renforcement des relations entre nos deux pays. Uyu mushinga wose uzatwara asaga milioni200 z'amafaranga y'u Rwanda. Igice kimwe kizatangwa n'urwego rw'Ubufaransa rukora ubushakashatsi kuri sida na hepatite ziterwa na virusi, naho andi akazatangwa na ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda. Mu turere tune twatoranijwe uyu mushinga uzakoreramo uzaha abajyanama b'ubuzima ibikoresho basaga 400 bigizwe n'uburyo bw'ikoreshwa rya telefone zigezweho zizatuma hamenyekana vuba kandi ku buryo bwihuse ibijyanye n'indwara ya Covid cyane cyane mu bice by'icyaro, bikazatuma uwagaragaweho n'ibimenyetso ashobora guhita akurikiranwa n'inzego z'ubuzima. Ibarushimuwe bihoye Keve Christian, BTN TV, i Kigali.